Baimane kata laki lekata pensona hetena usneno somakidat malin na tu ni teves an usneno neki bih matanef niukit haim honekit ay malakit time sona hetnen an usneno na nete kanal YouTube kabi GKI ay malakit at pumakusneno on bi onin totis amo usneno abit neno tunan am haik mo kay an bi hemolim neno henati hemiluli ala niuko amin bay manekat alaki an usneno tabui haimati na kusulnuan wasiat nuaneno i miwamani an bi Masmur boseomnim elamese talante elahit nuaneno inakan taluli matabes teo abal balat ay malakit yustake elamese ma elahit ay malakit at si sitino ni wisneno amtek abaf ni wit afetin na tuin inkun hit wisneno bay manekat alaki anak mese an saksi manaton in amaf taos moet inakoni au ama kalon bikles hit kiso in monin namasan fin an siman pules abalabalat kanan na mep an bi onen totis an makoy an bi suit an usneno an saksi manaton inek palasait ni in on biansin an hatani tuaf lenekana oni manamep sinek palasait mes kalau an bi ume in munin nabain on infani on atoas amaunut asunatin lekana molok in kana nebet fa in hanan bay manekat alaki kesel na Daud an honet top Israel hen pules manaliatas abal balat in lelusin hen kiso manaet tuntakus wisneno le sintamis nalali abal balat neksin on le atukus na tuku in bibibisin nis na konane kesel na Daud namnaubat top Israel himpules wisneno kanan mikisit maabaf maokete mikihimunim oke minawa anak nino anbi himunim neno bay manekat alaki hitaluli matatuin on le bibi anen manatuin in atukus pules maliatas niu abal balat kaysa nabala andu mekles mes he anfani on bail pake an bimoni tok nino fake nutu manenok nutu bay manekat alaki aan tabui niki fainekat alekot niukit batan muni hita hit munik hetanesa hitaos moet anbiklis ma anbi hitume hitlele ma balebian anten henatinan nes leka hitanawa plenat aan lei abal balat an melin mahit munik of nanawon nok alekot amin kesamniken hembatin aani ay nuani niwi ambian sin ay malakit at onen amaus neno haim lumi hemnen ho aan am fekebif matanef henati haim paik mani on bail pake an bihemunim neno amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.